Assalamualaikum Murat Kaçma Türkan arkadaşları. Bugün 11 Ağustos 2023 Muş şehrinden qaytırlar. Murat şehrinden çıkışlarına var. Azı sizlerge Murat yol koştunuz. Bizden ansaylar başkanı cezat koşulmaktalar. Şunu bir yönü çoğu güzel çoğu anlamadılar. Kalbozun çoğu kayşiler Allah koysun. Kalbozun olanlar kalbozun çoğu namazlar kalbozun bekliyoruz. Az biz hazır. Mukat yoluna geldik. Şu yerden koşuyoruz. Bizden alsayı layık kısmı cezat koşulmakta gittik. Ondan bana hazır. Yola geldik. Yol bucağı asfalt koyup ne koştu degen çalış koyuşup. Yol biz jağı tutup kalıptır. Kança kilometr. Yeti 500-600 metr bütün okuyt. Burada yol asfalt жақсы. Onlar burada kalsa Президент аша күтіп қалады деген шериштеміз иншаллах. Шоңмен бірге президенттің Садыр барып жана Гөнкан төрағасы Қамшабек Ташиевке разышылық береміз. Жолдың әрекеті болады, жақсы. Алла разы болсын. Іштеріне егіліп қалайсыз. Мұқат Қажы Мөдір каналында әмәстердің қызметіңіздерді қараңыздар. Қазір жол күтішіне шейін сіздерге Мұқаттың көрсетеміз. Жол тегіз. İşten başlamada Ösör ayrılığına asfalt olup teknik olarak işlep жатышат мына. Қараңыздар мотоғандар. Техника қатан алдар işlepті. Мотоғандар ұнтан. Ол техникаларын işlep жатат мотоғандар. Saparmen hoş vardı bana. Sizden kakılaylı videonun boşunca olduğunu gösterip koydu. Oşuna kaçalık dengelde iş yürüyecekler diye şundan malumat alıp verip koydu dedik size. Bir kilometre jetmegen yer asfalt olup tutup durdu. Bazı onlar davulcu alıp olup bulat. O teknik olarak İsrail'den geldi hazır. İsrail'in barboz katta mescid cuma var mescid karanlar. Bu var da cuma namazı var qaytıp kançaga. Bu dedi o teknik olarak zaten. Mana yol yani bu cevap aldı da. Tamam yol çıkaranlar. Makine başladı. Bu çok faydalı sizlere çıkarken eskiden yol olsaydı nasıl oldu? Çok bir vesile yol eken şoldu motorun ona. İsrail'den çıkmadan keyin yol kişine zamanları alırken kaç yerine zamanı kırıyor hazır. Çarşı olsadı çam odaları motorlar. Şimdi Oşin Okat yoluna gidip жатабыз. Sen tarafı tutup basacak şu oldu lan. Kulaklar tutup oladı dedim ümitliyiz. Ümitliyiz çok kulaklar tutup basacak şu oldu. Başlayacak abi. Tahtamerek Ösör dönüldük. Alday degen aylığa boramiz. Alday ayılığından asfalt bo'lgan shu tegizlab ishdan yoqdi. Joğa ileri ekan. O yerda kichik ko'proq qolibdi. Shu yerda onisi xudo qolsa yo'l ixtiqonda ishlashda ko'rdimmi? Onlar bu yerda da ishlashlar, bu yerda da ishlashlar. Shuni bizga deverchi bo'lgan deverchilar aytib berdi.
Каймос спорт клубу жана Оштон жеке ишкер Ильяс ака бизден Нукатка барып 24 каналын дайыма коштоп кубаттап спонсор болуп жүрөт. Ошолорго Алла ыраазы болсун. Дайыма бизди колдоп, кубаттап жана финансый жактан, материалдык, моралдык жактан спонсор болуп жүрөт. Ошол Каймос клубу жана Ильяс ака Алла ыраазы болсун, жеке ишкер өзү Үскөлгө тур фирмамен иштеп жатат. Алла разы болсын демекчибиз. Биздин спонсорлор ошолор жана башка жеке спонсорлор атын атабай эле коелу. Атабай эле кой деген болчу. Ошол караңыздар. Алтай айылынан өтүп кетти. Нукат районуна караштуу бойлоп кеткен Алтай айылынан өтүп кетти. Ошолдон азыр ол техникалар ушул жерде турат. Ал бетке кеткен иштеп жатат. Ошол моторлор жол караңыздар. Чамып жатат. Часа эле чамып жатат моторлор. Ошол качуу кичине көтөрүлүш керек экен. Бул жак караңыздар, мына жак көтөрүлдү, бул жак көтөрүлбөй атыр. Эми бул жаган көтөрүлсө, калса болуп калат иншалла. Алтынберек айылына келдик азыр. Алтынберек айылы. Жака шабат өзү караңыздар, моторлор иштеп жатат. Алтынберек айылында Жоломон деген магазин екен. Жерде иштеп жатат. Чакка көтөрүлүп кетет ал. Мотоны караңыздар, жаз болду. Слой койду жака. Демескен. Атамберектен баштап коюлуп турат, жаач. Атамберек айылынан баштап коюлуп, жер слой коюлуп турат. Çok bir şey gibi oldu. Çok aldım, kaça saniyede koydan düşmedi. Şuna bir yolunu alıp yerden Faturaya'nın Kasur Jayakhan canazı 8 kuyulu Jayakhan yerdeç. Onlar Faturaya'nın Kasur Solu. Otomaya gayına Jayakhan. Su işte bakın. Motto туғандар мына қараңыздар. Жоқ. Атабек айылынан баштап асфальт жол дұрыслай өтіпті. Тегіс Құдайға шүкір. Шундай болып болса, иншалла хош болып. Жарым сағатқа қалай жетіп қаламыз иншалла. Алла қойсашы. Рахмет кетті азыр. Жоқ болды. Дұрыслай азыр. Атабек айылынан баштап мынау Ошто Нукаттагы Ошсар жанына чегип турган эски аэропорттун жолуна чегип. Kollaytmasa kollaytmaşlar birazlar. Üçbay kafesi. Oturup yukarı oturtmandan kurtuluşları. Şimdi biz gösterdiğimiz ayakladık. Saksanat dolumuzlar, görüşlerde çok zaman bolsa. Bugünkü cuma günümüzler mübarek olsun. Like basıp komentar yazıp koyduğum unutmayın. İnsanın kaç yerde olsa da like basıp komentar yazıp koysanızlar. Çok şükür görüşlerde çok zaman bolsunlar.